Ka Little Angels Secondary School ka WM hamus lengkat juai kam chibynta wa lehkmen ya ka Silver Jubilee ka skor da Pynman go da ka Inter School Marathon de wa kre lang wa ka Disa Socio and Sports Club juai hak arpau santri uni ubenai de wa wan chibynta da ki kena na ki wabon ki skor. Kani ka marathon to ka wajrong kam wan runyau kilometer wa da sedang ya ka na lido mi mentdu wa da pengkut ha Little Angels Secondary School wa da man go nei benta ki kena kelas 8 hadu kelas 10. Warok skor wadawan wo chibynta da emkin ruteli wa kentup ya ka Little Angels Secondary School, ka Saint Mary Maxwell Girls High Secondary School juai, ka Marian Hills High Secondary School juai, ka HK Singh Memorial Secondary School juai, ka Saint Michael and All Angels School juai wa ka Lat Thalabo Secondary School. Dei wa warok lepau prangut ki wa chibynta. Nei benta ki cenderang da yo nengkong u Willie Star Pale, hei wa ar da yo u Morning Star Pawa, hei wali da yo u Pas Pasi ki wa warok na HK Singh Memorial Secondary School. Hakikan thai wanda yo nengkong da ka Dika Pawa na HK Singh Memorial Secondary School, he wa ar da yo da ka dalam baha rembai wei he wali da ka yo da ka Rapsa ki Makso ki wa na Saint Mary Maxwell Girls High Secondary School juai. Niliang ka principal ka Little Angels Secondary School da pensngau ko lehkmen wa da yo Pynman ya gani ka marathon kam chibynta lehkmen Silver Jubilee yo penchlur ye chaj ikia kam jo le ia jan prakan nak skor dewa ia kre lang hapok imlang sa lang ya kani ka marathon da Pynman le dewa ia kre lang wa kayung kre kamu SP ke West Giant Hill District kayung kre kamu di MNHO u District Sport Officer ki Bor District kador barchnong muslengkat wa ki District Scouts and Guides Rovers u yo pentikena wa chengan ya warok ki chibynta.